kodwa ngithola ukuthi omunye uwina ibhokwe omunye wawina ipholo yabona khona wini ibhokwe kona kuthiwa khona ubonakele ephethe uqembu ka25 elibeke ekhanda ngapha uJumbo na esho ngaphethe wena Nkosi uya basuke eThekwini koJumbo bagibela ibhanoyi anganomba babe4 babengaka beyolanda ke lolu qembe nebhokwe yeah khona wini ibhokwe khona wini ipholo manje bathi abantu ke ngibuka lapha kuFacebook uthi umuntu akagibela into ayiwinile ukuthi sebedlala ngomuntu akamangema ke manje ungaligibela kanjani ibhokwe manje yabona so mina kahle kahle namfethu labafana ngibazondi into nje esikhule nazo ezinye njengomthandeni nje uza ngemumva ya kuthina so naye uyazi ukuthi ngengoma umfana noma ngaba kuma billboard agcwale ngisho kamaye ezithebeni lezi ekudliwa kuzona umfana nje ngengoma yeah ingoba ke kusho ukuthi khona into abathwele ngayo ukuthi angazi ukuthi yini because ikona kukhona umlingo khona ngoba nawo bewathatha amabhoko yabo so iqiniso nje alikho yabo ngisho utshatha uyikhohliwe ingoma yami akuyena ukhoshi nje last week nje ubedlala ingoma kanti encane lapho washo wathi umuntu encane sebemenza ukhoji ebholeni manje uyabona thina sizinkomo uyabona ukuthi ngesidlalo ukhosini thina futhi singawadla amadombolo emizi yabantu sisenkingeni ngempela mina njengegconga melidala nje I don't have friends you know so kunzima kakhulu ukuthi ngibe umuntu mhlawumbe uthola ukuthi sengiyadlaleka noma mhlawumbe uthola ukuthi ngibe umuntu oseyaqasheka kuphi ngoba bayakhulumelana yabona why lokho ukuthi umcine kahle umlandi kaKhuzana kuningi kakhulu mfethu uma yenza umcimbi nje lo mcimbi lona unikezwa ngisho ama golden hour uyabona nje lonto ubona ukuthi singaqashiwe thina emalini esalayo bathatha imali bayodabukela lesidalwa lesi kuthi ubani uMayokathi bamdabukela ngoba ekhubazekile wamjida yabo sikhona sicule yabo besithanda abantu yabo kodwa ngoba asikho bafishani thina ngaxa sokwathi ngami ngoyinqamula inyawo nami ngibe ngangona abangisabela khona labafana yabo ngoba nawo umthandeni wayemlandeli wami yabo esenale number o71 engibiza ngeqhawe yabo kade kaqala uba nempandla ubhuti wakho waqala uba nempandla engakaculi manje ngathi bayipheshile kangazi ukuthi imali iyazenza imanga lobanele washo umsunyanga ngibona impandla yakhe isihluma utshani isihluma inwele yabona kodwa nje ngiba so that ukhona umuntu osemva kwami kulabo bantu omelene nami kodwa ukhona umculo ongisabayo kakhulu kulabaculi abakhudlwanyana noma lokho kuyitshethi kukhulu lokho ongakwazi ukudlala isiginci lezinto lezi engazilutho kukhona okungisabayo kukhona ubani ngeke ngisho ukuthi ubani ngoba angazi kodwa ngiyasola ukuthi ukhona umculi ongisabayo kulabafana ngoba ngendlela engivinjwa ngakhona kuze kuthunyelwe lezi izibotho lezi osiqiniseko yabo ukuthi kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi into yami yinyathelwe yabo so ngizama ukuchaza wena mfowami ukuthi baningi kakhulu abalandeli abazama ukuthi banginyathele ngibe into ephelayo kodwa uphela angeke ngisaphela ke manje ngamazi ukuthi uqhamukapi engisolayo ukuthi baqamba amanga mabethi wakamaphumulo lomfana lo uthi usiqiniseko akekho umuntu ocwebezela ubuso kanje ngasekhaya yabona banamanga ikwelekwele le yanto but ke angisho ukuthi mhlambe
ngithi mayekwelekwele ngehlaba umuntu mhlambe oyikwelekwele nani uhlaba yena ngihlaba yena nje mfowethu ukuthi ikwelekwele kukhona ke ngithema ngithi mina ikwelekwele wathi hayi lo mthetho ngiyamazi lokhu untshontsha imbuzi ngapha emambedweni bathi no usiqiniseka ukuthi imbuzi kusho lo mfana lo bengikhuluma naye ngithi minazi lo mfana lo uhambe ethi ngibhema insango lo mfana lo kubantu ngisola ukuthi kusho ukuthi njengoba ethi ngibhema insango lo mfana kusho ukuthi usuke sinaye sibhema ngoba awukwazi ukuthi ungakhuluma ngento ungayazi ucwebezela kangaka ubuso so njengoba ethi mina ngibhema insango waye wenzani la kubhenywa khona so sengibona ke ngeattire ayigqokayo ukuthi no ikwerekwere lo mjidala ikwerekwere ngoba kunamateka awambule lo mthandeni amakhulu akalo mu-Adidas noma yini leya nto hey kodwa nje yenye inhlobo yabathi awamangase ngigqokisa iJordan 1 mina nginama-Jordan 1 mhlawumbe nokuyibona emhlophe kanjani nje kakhulu nje ngifake iNike iJordan 1 because lo ngazalwa ngulove lokwathini yabo angaze nje ngibe ibhari mina yabo so osiqiniseke kuba impintsha ngalamajini ke manje namateka amthandeni manje wagqoka lamateka amthandeni uvela sisangana ikhanda azama ukuthi athicile mina ikhanda phansi so into ezokwenzeka ngizovele ngimfake induku nje mina ya mangihlangana naye ngizovele ngimbhonye nje straight uMaphumulo umelwe yimina ayikho ibhari equlu ukudlula mina uMaphumulo ebangaba cula uMaphumulo ya kodwa ayikho ibhari equlu ukudlula mina like nongodumo like ayikho ibhari engidlula kaMaphumulo kodwa bayakunyathela lokho labo ukuthi kube sengazi ukuthi mina ngiyinto vele nje engasekho futhi wena uphethe kwaMaphumulo mina vele imina ngiphethe kaMaphumulo kahle kahle yimi ngimela uMaphumulo kahle ukuthi lokho ngeke mhlawumbe uzokunaka ma uzokubukela kude yabo kodwa nje umuntu olalela ingoma nobona izinto ngendlela ubugagu ubufuneka kwiindustry uyabona ukuthi hayi na umnanga umculi wakaMaphumulo yeah so bakhona abanye kodwa abanayo ivelu kaThamara bakhona abacula uMaphumulo kodwa abanayo ivelu kaThamara ya so ngingasho ngithi noma ngaseyena unumber 1 ngoba phela nami ngasongebe phambili mhlawumbe ngisemumva kubona abaculi baMaphumulo kodwa mawuqala nje ubala 1 2 3 4 5 ngikhona la kule 5 le kodwa futhi ngiseduze la yeah mawuthiwa nje uyabala kubantu nje abamela uMaphumulo yimi inkunzi vele umuntu mayekhuluma ebeka yena phambili ulandele ubani ofuna ukusho ukuthi cha ngabeka uAli phambili yeah mhlawumbe mina ngilandele ngemuva mase kuba lolu swebezana ke lonke kolunye insuniza olunye yabo kanjalo kanjalo